te manatu nei malanga mai Australia lu se malanga fai ngofi ona ato manatu e uso mono winga ma fa fusei no mo sio le mafutanga no la ngona i lea o le nganga fa no no au la yo au mai yo ave seina yo ya fa manu ina pe lava le swafo yo le swafa le o te fia e ve yo wa we fa sui io le nei ainga ma tu te fa ta lo fa fe lo i tuai le pa io lo fa nga wenga tofia le tua fionga le prestene lui prestene fa per foi sunga il faton il tonu la tonga luenga le fa ngofie o to lava o mua au fa lele matoa to mua sa ia fa ia fo i ta ya le ata foi lea le manu tawe pa ia e kale siefia aya wo ma au me mai o fa ino fatasi mai nei ta ya toi aso le tamana e fifia foi a vea o fai masui o le tinai ati pa au ma le lofo alo ma tu te fata lofa atu ai lo matu ai ngā tamai ngā ngai folfanga lo matu ai ngā tina i sale loronga nisi na tau peau mai i Samoa ngata foi leo sa tawa il pa ia lava leo wasua ma famuina ma tuao ngai fo le vao ma na fa autotanga sale longa ma ona tapa au o famuina o le matua pe ona sila fia na po wa o le wi ai fa fetai o tu le nei tai au mo mori mau le uso o nga ko ikiki au le o la mai Ruinga la utara. Alu le matal noanga mo tinai lisi aso fe mai ko kikia ngata ya e sala la fana. Ko ko isa. Mai no to ai vala fana fe mai le joina. Fe mai le o failo lan tala il matu tama. Kan ko wala fa ye tama. Fe merka la jo kama, ma yeso tolwa. Si ko sa ka hasia. Ele nga fare Senga koya nukase so kama. Amu kele ku wakmo maka ya jo. E matua la ia. Olona ingola ia o robeti. Oleo ki ngoa, oro ingo sa ona ni ko passport. Aya o sa mawa o le sui me mango. Sorry. Ole manua na faifo il tamale. Le o sui lo manua robeti la tina. Ale robeti o ki fer wa ye ba le lo ya o sa mo ai lo ngi lo euskali o se tamai na mama futanga i sa mo e ile taimi na mama futai no wo mai uma uso matu fa fine fo ine o se tangata ese le fa nga ina le nu e komiki ile fa le haonga e umi fo le mo mau pe wo e ke no komiki ko inga e ko miki le farsa le sa elingo se lengi le farsa uma fa ka popo o pingo e sa ili ko inga ko miki foi mo me ofenga paroka kasi nga kala anga mali la ko pungi le fare pisingisi si lo ko stina ya so sulia la o uma ngalu le fe e sa 2 milio ai ma ki ku le kofi e so ya alo ya finga paroka campaign nga vai ke uma nga le kushilo ai sau ge ko maloka fawa nga ba rosial ma meropa ele ai sei si tu tono le matu tu malo ele lo an ka ka ge pe ke no finga paroka lo ma meropa ki o fili tangata mo runga uma taulang e lo le fa mu e o mai manga o ia ko miki ko mo fati no mo finga paroka ai kala ngo fo le me ko paroka porki kasi le
tangata na te sila fia o na tula. O ne winga maali o se uso ma mafuta. O le mea leo le kupe. E kei mea lafo kwa iengi se lengi ngeia. Atu whawhine mausu fo. E wakula pena kusisima ni maafifi. Ia kofua maupeka i koru kusi. O kaka nenga kakara le kusi ave le kupe a kia le kusi. E lela winga le kusi. Kakusole. O le mea po le meke le ilola upo le la le kupe. O winga maali e fia fo i kakare makeo makifangoka Yesu e ima inga. A le faiva e fia Yesu usu. Le melo le avangi ukingi. Kau dia le avale ke la fa sa mo e pepe mai kamai. E fai ia kula fongo e ko kale pe ia kula fongo. A kulila o eli le ava fa mai alu ku o pe olive. Vai ava ngai mo ma e o ma. Do le le ko inga fingo. A ka sa fo la ku ile ava ele maru. E ko kala le ia fongo e ku ia mo kwa usi le le ava. E la so fa ile ava. Yang ba ko fale visi mo lunga samo. Ela ngomong mamai la makukua o ile pa ole ma ale ku yo le ama make au wo i fuisha o rifa kanga fa mo ka e fu e mai ma apa le fa o me no ko ya pa ai o le la lu o le ya e fo mui le mo we ska ka le ya e fo mui le sa sa ri ali se be ko i ka sa ma ka fe e nga ke ba va ye o le ave ka kai o fe ko na nga i uso ko mo ku ia ki sa sai la pa pe aso sa o ya e ki foi ole me e mi fa ka pusi ka si le me o ke ma ko se uso la ka ke fia voli le fia fios ko nga ira o ku mo voli la o ka nga o fo inga i me nga ba ke ole voli ma fi to ye ma tuma to ai ngala e mo le leila ka ku ai kele fa me makeo ka kafa na busere kai kele fia fi ola fai mai boli nga kai o ke binga o saloma magiu ai le fia fi ngoro ile o mafia wo lo ko le ka kau ya ma un ka kau ile fa le kai le ta fa ma si turo le ma a wo un mole boli apsa wa ai pusi ma o le lola pudare tonu ale kalifa mu o le ba kaufa ka pusi ia ngaso ngasa bali ale ku ila lo o le sabi ko ki ya apen kai no pe loa pe ani lunga fanga pusi nga vai ke ya wala mar kai au ka ke loa le ka mo fanga pusi ka wa ka ele aka ki sa male la pe le u fa ka ya pe wali to nga oi ka fanga pusi ia la ane mera mo ke boli ai winga ia fa na no ta ai so o stangata ese ka ko e ser ka upolo por comaria e mingo vai sapo ai a sepu foi lá ka ka ya fungi e sepu ai le ko veo ma poring tatu falo longo ai ile mori maulen sa mai sa mo nga uma le fa sa le nga fa yo ma to oyo ai ma ke o ma giso ku fa fingele le ke mi ngal fol fole wala ba ngale ko ai fa ko ran ko ku pori me ia si malo lo fo ia pa ol pasi mi kai pasingan ma ko ngero loa ya o le la ma family ave pasi ia si malo lo pa ol pas ko fa lo mo fo ia uskalia sa lo ku ngi pa patoi ko vai les kai fo me ko malo lo fo pasi mi kai ko fa lo mo fo lo ku sunga ya birama e mo kwa ne tv fa me o fare ku bila sa wo ya tv ani leva kwa ngo yo malolo wol passe mi kai alo sa un ele se causa na ko mai so se fale fa pena na mapu il ma to ka le sia per ko finis sa mo ilo no te la uma ile ai ke no va ya tu mai ma no fa tu ya te pa o ke le no inga la fe me lan kala inga wa watu ya Australia ala te la uma ai fe me lan ngole ka maru kala mo ile ka ole asa we lo tuye le manuel ela ngolang mo le ngaluwe ngale matisi le matinga luwe ngomanga kulo la haru ya malele malo fa ngaluwe e o mai na bana le tamilingi no le vivi nga o malele malo fa ya o le mako mai ke la ku Australia e kala moa yo la kusa ni nga kupe fia fio sio pro kama nei
i ngaluenga le ngalue ya talofa e mo fa ilangi fo la maltama mo ngia kuspaia o se o ya kiriso e tuna ka fo o sa ye le watu e umilta yao au se moli maule na fa fitai o mai tai do tili o mai ma wonu ngai la so fo muila kama nuia le tua sa te kanisi o i